Contestant number 14, Kaguigai Kamai. Contestant number 14, Kaguigai Kamai. Có bụi măng ngồi giàu cùng phùng na châu nắng mịch phá khâu ngàn lâu ăn lung hay guốc đất ngắm mà khê tu na nắng khâu rồi in ga này hay có bụi măng ngồi giàu cùng phùng na châu nang ta na ning bầm mây nang ta na ning mây hầm ma vai mây ta alung khâu ri lâu cam lâu bụi tuang ma ghê nang giao cung gai alung khâu kun căng ly lâu bầm mây tình pu can chuang na ta ham ni ham dang ngam ma kan diu nang ta gan mây bay quay đi có bụi măng ngồi giàu cùng phùng na châu nắng mịch phá khâu ngàn lâu ăn lung hay đuốc đơn ngắm mà khê tu na nắng khâu rồi in ga này hay ta bụi là sa ni na sa thu man đau lâu thu ăn lung lật quay hậu lâu rập khâu rồi mà rây bầm mây nắng ta na ta bụi măng ngồi giàu cùng phùng na châu thank you isai je nungai mandana nungai khala kan lo sangre ya nungai adagi ngasai haina riba wangkhalapagi ketang phudok pawat le khole kaina haina riba sing ado contestant last but one ngani natra nangon da khara uwa phange ngasai ge phudok tana lauthopa khotopa dagi nangi leijari ba nangi quality dagi nangi haijabadu da dum yam nungai na entertain tobire adu hujiki oina de ai kanoga James ka Holison ga da ai naw Holison da sinarage do ai ge oina de nang sei do nungai nga da lo sangare thank you sir thank you lu son chui the dynamic tang phang ni sam ta ni lu ko ta hai krak kum son ngam dynamic kum tang ngai le ta na kau ku mai kum level nun son tang the tune ti ti na tu su na performance na kum hawai the bai mai ram thodong sa khama ke thank you sir Mr. Kagungai sir nako one Kagungai number one ni nako hawai khat vocal character hai nangko vocal character ball suligina vocal character singing to vocal character hawai mi khana de thank you hajang na meter work to na kamikena tena nirem do ma to next ko to de is ko to dim do hawai de ba to thank you sir Tuan Kute, Mr. Kaguigai Kamai.